Gljivarsko društvo Šumadija iz Kragujevca na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovalo je 15. jubilarnu izložbu gljiva. Iako je ova godina bila izuzetno sušna, organizatori su omogućili posetiocima da vide raznovrsne pečurke ubrane ove godine. Izloženo je 175 vrsta. Nismo očekivali, pravo da vam kažem, plašili smo se da ćemo doći do 100 vrsta, međutim, kada smo počeli da sabiramo gljive sa svih ovih naših planina, zaključili smo da ćemo ipak imati jednu uspešnu izložbu, što nam je posebno drago s obzirom na ovu veliku sušu. Normalno da su ove gljive zahtevale, skupljene ovih gljiva zahtevalo skupljene na vrlo specifičnim terenima. To su bukvalno ona mesta na preko 1000 metara. Ekipe su nam bile inače na Kopaoniku, na Goču, na Goliji. 1000 metara to su klisure potoka i bukvalno od same vodene površine 10-20 metara levo i desno, dalje močvarne livade, tresetišta, znači to su bile neke mikrolokacije koje su davali gljive. Sve ostalo je bilo suvo, znači tereni koje smo znali i poznavali kao bogate na ovim planinama, bukvalno nisu dali ništa. Takođe smo ostali na ovoj izložbi uskraćeni za neke nežnije gljive, na primjer iz roda micena, psatirela i mnogih drugih rodova, jer jednostavno ta suša je uticala da se njihova plodna tela ne razviju, jer nisu imali dovoljno vlažnosti i dovoljno uslova da bi napredovali. Uobičajeni su naši tereni, znači sad smo se koncentrisali na visinska područja, vlažna područja Kopaonika, Golije, Goča i nešto gljiva je doneseno iz okoline Kragujevca, znači iz vlažnih uvala, klisura, kanjona koje mi dobro poznajemo, jer kakvi bi mi mili mikolozi gljivari da ne znamo gde i u ovako ekstremnim uslovima pronaći sveže primjerke gljiva. Pošto smo bili ograničeni na močvarne i vlažne terene, tu je bilo malo pojačana brojnost baš tih gljiva koje rastu na takvim terenima u mahovini sa povećanom količinom vlage, ali evo mogu da kažem da imamo jako lep izbor brada, takozvanih narodskih hericijuma na latinskom. To su gljive koje su u vidu praktično korala se prikazuju, obično su bele boje i većina je u Evropi zaštićena jer su veoma retke. Pomenuo bi neke zanimljive agarikuse, rudnjače, narodski, neke zanimljive kortinariuse, u svakom slučaju meni dobro poznate amanite, rod kojima se i najviše bavim i koji radim, neke zanimljive laktariuse, mlečnice. Kao i prethodnih godina, tako i ovogodišnja 15. smotra privukla brojne ljubitelje gljiva. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu bio je pretvoren u izložbeni prostor u kome je predstavljeno 175 različitih vrsta gljiva ubranih prethodnih dana na padinama Kopaonika, Golije, Goča i okolini Kragujevca. Uključili smo se u ovu priču da bismo potencijale u gljivarstvu, pre svega Kopaonika i cele Srbije, stavili u neku turističku svrhu, ekonomsku svrhu, da to što mi imamo u Srbiji kao blago u smislu gljiva pokažemo celom svetu, da dovedemo ljude na Kopaonik da vide to blago, da nas posete. Počeli smo već izradu projekata, pripremamo se za izradu muzeja gljiva na Kopaoniku. Pri poseti ministarke Bogosavljević pre 15-20 dana Kopaoniku traženo je da Kopaonik kao nacionalni park jedan jedini nema vizitorski centar. Dogovoreno je, imamo njena obećanja da će se on graditi na Kopaoniku, a to podrazumeva i prostoriju za muzejske postavke, od kojih će biti i muzej gljiva. Kroz projekat mapiranja gljiva naše društvo sa gljivačkim društvom iz Niša, a priključit će nam se i ostala društva, mi ćemo polako pripremati eksponate za taj budući muzej gljiva. Već smo na Kopaoniku za par vikenda našli 150 različitih vrsta gljiva, uredno ih determinisali, osušili i pripremili za budući muzej gljiva. U Vojvodini ima samo jedno gljivačko društvo i dva brdašca, Vršačke planine i Fruška gora. Znači, to su područja gde ima gljiva. Fruška gora nije bogata gljivama na nekoj komercijalnoj osnovi. Nema velike količine jedne te iste vrste gljiva kao recimo u Valjevskom kraju Vrganja ili Lističarke ili slično.
ali je bogata raznovrsnim svetom gljiva. U Fruškoj Gori imamo determinisano i uvedeno u zvanični katalog gljiva preko 1000 vrsta gljiva do sada, što je ogroman broj sa kojim se retko koje i planina može pohvaliti, a ne brdašce kao Fruška Gora. Gljivarsko društvo Novi Sad stalno radi neke projekte u kojima pokušavamo da odradimo razne stvari koje su bitne za gljivarstvo. Zadnji projekat koji nam je uspeo i prošao je bio između ostalih izrada plakata za sve osnovne škole u Vojvodini, gde smo na jednom plakatu pokušali da pokažemo osnovnim školama i učenicima osnovnih škola i nastavnicima biologije kako gotovo istovetne gljive mogu da budu jedna otrovna, jedna jestiva. Cilj projekta je bio da decu upozorimo i zainteresujemo da uče o gljivama, da ne beru gljive po onom principu to je moja baba brala, nego da nauče stvarno nešto o gljivama, da nauče da razlikuju lističarku od zavornice i takođe da nauče da razlikuju golubaču od zelene pupake koja je smrtno otrovna. U Beočinu nije bilo puno trovanja gljiva. Bilo je samo jedno, koliko ja znam, čovek došljak u Beočin, nabrao je gljive, napravio je ručak, pozvao čak decu iz komšiluka da jedu te gljive, ali deca su srećom odbila. Ujutru su ga našli mrtvog. Smatramo da se otrovo zelenom pupokom. Jedna do druge bile su izložene pečurke od kojih se pripremaju pravi specijaliteti u elitnim i domaćim i svetskim restoranima, pa su posetioci mogli da pogledaju 4 vrste tartufa. Sa izložbenih stolova najviše su mamile upravo najotrovnije gljive, predivnih oblika i neverovatnih boja koje zbog otrovnih sastojaka nikako ne treba koristiti. Kad kažem humana upotreba gljiva, znači nema potrebe da se beru tone gljiva za amatere poput mene po gljiva gotovo ne jedu. 1 kilogram gljiva dnevno je sasvim dovoljno, šta će vam više? Ne treba više ni da jede. Ne znam da li znate, nedeljno ne bi trebalo više od 1,5 kilograma gljiva da se jede. Opterećenje je za organizam. Znači treba se ograničavati. Inače, znanje o gljivama je kod nas katastrofalno loše. Opšte nivo znanja je i negde sada, posle 15-20 godina rada naših društava, prvi put dolazimo do nekog šireg interesovanja javnosti. Sve one uobičajene popularne predstave o gljivama su potpuno netačne. Znači, ništa nije tačno. Recimo, vi ćete čuti priču kako su gljive šumsko meso. Pazite podatak. Crni hleb ima više proteina nego gljive, nego bilo koje gljive. Znači, nisu meso, ne mogu da zamenu meso. Pa onda ima priča da, ne znam, gljive su univerzalni lek. Ma nisu, možete vi, ljuta trava na ljutu ranu, kaže narod. Mnoge stvari samo hirurg može da ostremi. Dalje, veruje se kako svaka jestiva gljiva ima otrovnog dvojnika. Ma nema dvojnika, to laiku izgleda slično. Laici gledaju gljivo od ozgo, pa crvena ova, crvena ona, evo dvojnicima. Nije tako. Pogledajte od ozdo, vidite detalje, vidjet ćete da uopšte ne liče. Jedna od ozdo žuta, druga bela, otkud je to dvojnik. Tako da te sve te, pa ne znam kao ako gljivo pocrni otrovne, ma nije tačno. Mislim, šampinjoni prirodno potamne. I čak je bolje ih jesti kad potamne, kad oksidišu, nego dok su sasvim beli. Izložba na Prirodno-matematičkom fakultetu je bila i dobra prilika da se kragujevački učenici upoznaju sa gljivama i da nauče kako da ih razlikuju. Pa meni se sviđa, mislim da ovo je baš jedna lepa prilika da ih vidimo uživo, pošto mi smo u 5. razredu učili o gljivama, ali samo iz knjige. Pa i ja isto. Saja nam je bila jedinstvena prilika da vidimo dosta različitih vrsta gljiva, a ne samo na slici. Koja ti se najviše dopala? Pa najviše mi se dopale ove otrovne vrste biljaka. Tebi? Meni su sve svidjele jer smo mogli da vidimo one koje nismo do sad vidjeli ni u knjizi i mogli smo da vidimo odakle su i imena i vrste i to. Ljubitelji gljiva mogli su na izložbi da nabave i stručnu literaturu iz mikologije, ali i da probaju specijalitete od pečuraka koje svake godine pripremaju članovi gljivarskog udruženja Šumadija.